Baru ngandeng ya keman nama kajing jok jongkit. Abang apa yang dia pok kenci kijongi baru kiko sana ini kidon kesap. Kam tam kesap ruang. Ngayukit utam ya pi namar ki air lagi daw. Kabanin kong kadai namar kajing trash tong kajong u. Nanta kajing snoret kajong u so sarong ula jok pul tali ki competition kajing ruang. Nanta ulong ru ubriu. Ubakong u ya ke kebahikai. Nagayin kasamba kumjuru kita kibaran na hakasap jadi ruang. Kebaar pat kadai kajing ketli jo kayin kasam kajomu. Ukpa pat kemi. Kini kimi kikpa kita kata ka extra care na kamta jo ukit. Habaki i baudan kasap. Ini kum kimi kikpa ngiran kajing ketli kikot kajing ni kwa. Bagi mi syakmat lakalong kajing ruang lakalong ke sports. Tenrai bahaya aiban bat di gonglong. Kira syum kata kajing ketli kebak hamtam. Kebak hamtamnya hitung kikmi kikpa. Bat dia terkadau yala banyalam ya ukit sekikadan ki basajrong tinga khat ru ji pia kane kapor tum ki kri ki pa ladadan ki khon ji ka bana kasap de jela ka sport da kasap ke jing rai ngin ai kapor ke jongi ba kham tam ru ngin betin nanti ki khna mang kiru ki pai sekita ki kedan ki ba kham sijrong na khat ru ki sama ji kane kapor ke tani ki sap ki ba pe wanum sha ba ka jing so sarong Wanum sya bagajing sausta kajong fi. Bakham tam bangin kian na ki basriu. Bangin pulut ikipor jengi hakikam ka ikibam dan kenu gajing saiso. Buat dia kenuk sa jong pit. Nadu bau dang red ula trai sitom. Ula kongu ikikini kikma. Bakum juru ula kongu ikita ki bakham pit banyu. Haru bau lapoi sekani kekerdan. Kibabu nak ini kesini apa iya pok YouTube channel Kilang ba ukit mar udi na shalom. Amar ba udi member jaga shalom chamber kayas. Dan dai na ang ukit udi na kisnong na kendong nang tina po kensi. Tingis mo sarong kung kathay kensi hibar kaway. Barang ni kisnong kung na kendong kajongi ngilapan ni komyone ukod samla ujongi. Ngingay kibabon kisamla jongi kanangami syakmat tangbakan mau. Ikitu kemagakadaw mentan kibadan ki quality sa ni kajinglong kibadan haukit ko panong si. Nangis kamru ba iket inang kiyo syafrang kanamkot tang hagane ka jingi kon gejung iyo po Amerika mene apa bah kapor mangi interview iyo tiyo po airport ilaong ba inamla asyo bane jingi competition ka ba pelong mata po Amerika ray idon gejing angnot pa balle syaki rensan ki ba khamhe nginga ki kum kipai ba nginang a gejing ket bok keruyang yi ngiduai karpang kamta jong iru be yo kemer ka bakot ka bakhya ba khamtam inangla bat penekam ya kasap ke bau blai ula ahi ngangis kamru bangi kum kipat ba ngek manlang kali kesi te kawai ka ba ni ong ne ba iket ipoi tang ka top 5 ne ha bangi interview i benda ilayo ya kami ka prize kumu nong job bakata kalong ilayo kumu best vocalist haka age crew ka ba khatra hadu atran moket tinamar ba iket inumla bang grande si inumla ya tu yapi ilalong nong job Kumnong rai ubat twitram na pren itu banyak ka arta khatra hadu artan snang. Kita kadai ka jingla ka jungi banyak compete na pren ki ndru pongot. Dene ki ndru poti kiri jong kadai ka perthei. Tenga khos haisi na ni ka por ki samla ki jungi. Ki kimi ki pa ki jungi. Haba ki khon jungi kitan kasap. Ay ki ka por. Kershan por ki ay mesin ki. Omangi kim ki prasamna pat pengenya bishni. Dene pengenya pihunno ya kasap ka bakki kidan. Ne kumbale ka kenci pelun ina ay alam gadi kersang ina ay mesim lang yaki kenama makiru kini kiyo syafrang la kalong haka jingrwa ilano ni kisap ki per bape ke bakidan